Kane ka jinga tu kana ka deisha pang ka kentei ka balasha tok ka uwe ubriu. Ha ka wei ka sngi, uwe unong treniam uba ki jukot ubaba. Udon utaman bali, bat uba ijai-jai ka mensiam. Ula poi siya ka wei ka shnong red. Kinong snong ki pet burom ba ya u, namar barok ki tip bat ki jio i ya u, ha kano ka por. Uta ubaba, ula sange hakmat ka wei ka yeng. Kat ba udang yait ling ba kata ka lenti ba jong ka snong. Ha kata ka yeng, ka syong ka wei ka riu kentay ka balayap lok. Bat ka kerteng jong ka long ka radha. Ka radha kadang tre ya ki kam yeng. Haba ka yo i ya ubaba, uyang hakmat ka yeng. Bat uta ubaba, upan jingerap. Ka radha kalami syabar. Kala ai ata bat kiso ya u. Uta ubaba, ula yoi ya kajing itenat jongka ba kalapong ha kajan bali. Bat ula sngew lingo halaka mensim. Kajing palang kabaper ha kikmat jongka. Bat kajing babriu ha kakmat jongka. Kalapan kenyu ya kadok nut jong ubaba. Uta ubaba, ula keli jai-jai ya ka. Pim don lok syuk se. Karadha kalajubab dakasur kabasnosi. Baba, ula klatno ha kajing jia aksiden. Kensan kajing mut kabakrau, kelami ha kajing perkat jong ubaba. Kisnem jong kajing ba marway bat kajing itenat jong karadha. Kilapan perkat ya kajing kwa baper ha u. Ula sedang ban perkat, kumno unyalam ya kaneka kentay siya kayeng jong u. Hadin ba kilayakran kumba kato kat nepor. Ubaba ula keli dakasur ka bajai-jai. Bat ka buj basianti jong u. Dang hakum kene kapor. Kamlong kapabha ya kariu kentay kabalayap ukurem ban marway. Ubaba ula ongbiang ya ka. Balay pimsong kurim biang. Karadha kala sengap jar si pangpor. Henry kiktin jong uta ubaba. Ila pelong ya ka bakan perkat. Nangta ubaba ubasianti. Ula ong da kajing mut bersyukur ya ka. Ladangan penimpat di utanga jong pi. Kalong ni em. Karadha kala lingo shibun. Kala kendit da kajing ardatin. Kala ong. Kala siya ban long shisha kumta. Ubaba ula ong da kasur kabasngew kia. Hoot kalong kabala shisha. Henry nakabenta kata. Pihap banwan ringkat bat nga siya kayeng jong nga. Hangta nginduway bat penimpat ya u. Karadha kalahap ha kajing perkat. Bat kalaong ka bangan le. Kadok nu jongka keladap da kajing tieng bat kajing sngew pela. Ha kabakut karadha kalaong jai-jai. Kabiang baba ngan lej bat pi. Henry hangno kadon ka yeng jong pi. Uta ubaba ula rekhi bat ula ong. Tang kendiat kajengai hapdeng ka klau kadon. Karadha kala menjur ban lej bat u. Ubaba ula sngew kemen ha kadok nut jong u. Menta ubaba udon sekaway ka jing temu ka babut. Katba gidang yat saka klau, kila yat tang arngut hi. Ka jing kuslay bat ka jing kwat tip ki pau ha kikmat jong karadha. Hato ka day shisha ne ba ulok jong ka unki impat. Hapdeng ka klau, kadon ka ying jong uta ubaba. Haba kilapoy hangta, karadha kelas ngew tieng. Kajing dum bat kajing kenja ila tap saudong. Ubaba ula bat ya kakti jongka. Bat ula ong. Om don bantieng. Om don hangne. Karadha kala kili jai-jai. Baba lano ngan ya kendu ya ulok jonga. Uta ubaba ula rekhi bat uong ya ka. Pihap ban nyai sya bat long jai-jai. Baro kinsalong. Kapor kalamit. Bat haba kilapoy haying. Ubaba ula ong. Kalamit ba kilet tiano. Karadha kalatia ha kaway ka liang ha kendong jong kayeng. Bat uta ubaba ha kaway pat ka liang. Henry kikmat jong u. Dilapej-bej ha kadurbhabriu jong karadha. Hapdeng kamit. Uta ubaba ula ki na jing tia. Ula lej jai-jai sya ka jaga tia karadha. Ula pej ba ya ka. Karadha kelas ngew badon manore mano bayang hajan ka jaka tiak jongka. Kalaki kensan. Bat kala ong da kasur ka batieng. Balay piyang hangne.
Uta ubaba ula ong da kajing sngeu kuit men sim. Om lelei ngasuan pet yo pikriat. Shim kane ka blanket. Karadha kala shim ya ka blanket. Bat kala tiak pat. Uta ubaba ula letpat syaka-jaka tiak jong u. Henry kikmat jong u. Kidang pet sa ya ka. Ha kesengi ka babut. Uta ubaba ula sedang banduai. Karadha kala keli bun sien. Lano pin pendap ya kajing duai. Ubaba ula ong da kasur ka basneu kia. Menta kamiet ngan penya kendu ya pi bat utengah jong pi. Henry haba kamiet kalawan. Ubaba ula ong kensan ya kajing kren kabala penlengo ya ka. Kani kajing duai kalak ban penlong tang ladadon basa miet bat ka kentei lane unya to bat ka. Kajing tiang bat kajing kelumar kila dap ha kajing mut jong karadha bat kala keli. Minta ngin lek kumno. Uta ubaba ula ong jai karai kadon ha kakti jong pi. Manla kesengi kumta si kumta kapuj basianti jong ubaba lanang syirkai. Karadha kala kongu kat ba ong uta ubaba namar kakwa ban yok biang ya ulok syakajing pen im. Kibriu jong kasnong parok kila mi kila letwat ya ka. Bat kila let sya kabenta jong kaying ubaba kabadon haklau. Haba kila syam kila keli ya ka. Balai ba kawansa bat uta ubaba. Karadha kala yatu bangalawan hangne namarba ubaba uong. Bangan yok biang ya ulok jonga ubalayap ba unki imbiang. Da kajing duai jong ubaba. Kiparasnong haba kila tip ya kita kidau kila let paino. Karadha namarba kakwa ba ulok jongka unki impat. Kala syak kum bat kajinget patlot jongka. Kala menjur ya ki bero kiba utau baba uong ya ka. Hadin pat kala kelas ngusi ba kala jit ya kalenti ka bomdei. Karadha kelas ngutu ya kajing temu jong utau baba. Kumta karadha kala yo ya kajing hikai. Ba kajinget ka bamatla kalong ka bama. Karadha haba kamshim la yo syu ya ulok jongka ubalayap syakajing pen im. Kala sngiu longpop bat kala ong ya ubaba bakan letno shalaying namar ka sngiu longpop. Uta ubaba ula ong balada pimon pila banya thok syongkurim no bat nga. Henry karadha kamtre kamkwa syu bakan ya thok bat u. Kakwa ban penkelai la kacong kajing im. Bat kelas ngolong pop halamar wei. Namarba kelawan sa haying jong u haklau. Karadha kalit paino shalashnong. Uta ubabaru la pelat yaka klem kano kajing persya. Kene kakana kelakelalong kajing maham ne kajing hikai. Ba u ne kabriu day ban sngutu ya kajing temu. Shwa ban nge yano. Lada episode nat, like, share, comment, but subscribe ya ka channel.